En premier, avec Sabine, on a écrit comme un scénario de tout le spectacle, une histoire autour de la thématique du plastique et de l'engorgement des déchets. La piste circulaire, elle nous permet de montrer que le monde est fini, qu'il a des bornes, qu'on ne peut pas indéfiniment produire et jeter. J'aborde un peu tout ce qui est l'acrobatie avec eux, d'une manière différente, ou de la manière dont eux voudraient la mettre en scène, sur des pratiques comme la bascule, le rollabola, le diabolo. Et l'idée, c'est aussi que tous les artistes fassent toutes les disciplines. គម្រោងថ្មីនេះពិបាកច្រើនដោយសារយើងត្រូវចេះច្រើនក្រៅពីជំនាញរបស់យើង សិល្បកររបស់យើងសប្បាយចិត្តនឹងចង់រៀនសូត្របន្ថែមពីព្រោះបច្ចេកទេសអស់នេះយើងមិនងាយមានទេហើយក៏មិនងាយមានគ្រូដូចជាអាប់ដែលនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងមកបង្រៀនយើងមកតម្លើងជួយតម្លើងរឿងរបស់យើងនោះទេ បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាសារពីការសម្ដែងនៃសិល្បៈជូនពិភពលោកដើម្បីឲ្យពិភពលោកឈប់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកឬក៏កាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកចាប់ពីពេលនេះតទៅ